Ia o te ofolofa ma whaatalo whātu sa moe mai moanga rei fui vanga o lea whiawhi e na ua tolu minute ua te ai le i tū lai lima e le tautua whaau. Alau Blue TV mai se foi o le porokalame mazania ia whiawhi. Ia o aso taitasi o le vai aso mai la vale aso kofua se ia pa ia le aso for Riley. Ia le rei foi aso tolu se fulu o le masina lona se fulu le nei tausanga kawhiola e. Le vave o le alu o le taimi ma le aso mai se foi o minute mai tūla. Ia, i ele le lei o le tua o folofa ma whaatalo whantu. Le amatanga o le rei foi vai aso e uia o le o aso whaasifo foi o le rei masina. Ia o le amatanga o le nei vai aso. Ia matato whaafeiloa ia tuai le masina lona se fulu ma le tasi o le nei tausanga. Lua afe, lua se fulu ma le tolu. Malo sa mo le folau, malo le pale, malo le tautua. Ia malo foi le tauatai, malo le whaatoa. Fe au mga luenga o tiu te mawhaiva. Ia o vaenga o loo whetalo loa iai, ma whengaso loa iai lo tātou waturu, mai mātū i saute, se sifo fo ia nga i se sae. O lea tunu i lea tunu, o lea pitonu i lea pitonu, o lea fioanga i lea fioanga, mai lea aai i lea aai. Ia feo inga fo i whaavao malo. Malo lava le whaatoa, malo fo i le tauatai le neivanga o lea fiafi. E ora tau au na fo i le nei asiata. E o se e mai fo i lunga o le fola, wa fo i le longo pui ali ina o lo tau pa ia mo lo tau mamalu. E wa fo i le tātou porokalame, masania i o le TAUTAI A'E, whaiva o lo tātou waturu. TAUTAI A'E ma le manuia, TAUTAI A'E ma le fiafia, TAUTAI A'E ma le oli, ioe. TAUTAI A'E ma le file mua Iesu Keriso. O le kele o mea kakaunga kaukai A'E. Ioe. Ia, TAUTAI A'E fo i ma le alofa, ioe. Awalanga upu mai ia e mafua fo i o na e manuia whaiva o lo roto alofa. Ioe. O lo wanga le lei. Ai e le kakau o nga kaukai A'E ma se wha uu. E le te tau fo i o na e TAUTAI A'E ma ni o fūringa pi e fūringa mai e te le i tausami le vai aso atoa. Pa ia masao whai ngā, pa ia o popo tutu, apo ngata o lo tātou uturu. Ia, sunu papaia ma sunu i whaala whale peo le māwaenga i pulotu. Ioe. Awai, o Samoa ia o lei e hau talanga tae vivia. Pa ia e le popo, pāfo i e le solo, pa ia mai le vavau e o le whaavavau. Ia, i le amatanga i le whaasounga au ma le antu folasa ua Samoa o le antu tofi. Samoa o le antu u manuia. O le atunu u e a pele le alofa ma le anga le lei o lo tātou ma taisidi le langi. Ofo alofa ma whaata alofa antu. O ma malua ia na taulangi ma tu utalinga, ma tu upu mai e o tātou tua awa. Lango mau mai, tia sa, ia o le nei lava e tātou te soli muri vai, muri au lava mo tātou tu ulau puaina i le aso, ma le aso, me foi lea, ia, i le nganga i tū, mu le whaaloalo, ma le mingau e te tauai, whaatalofa, ma o whaatu li mantu. Ma alo le folau. O ama ile na yaso i tiu te mawhaiva, ai me se foi o le tau amataino le neiva yaso. Sa e whaingaruenga pe ua se e mai lava le manai o le weekend. Ia ma e whaangoa i lava nisi o tau sa le manuia tau mawhainga tau au. Ia o nisi fo i sa matua fia tuai no o mai le so ngafua se ia lo e whaire kau whaalili e whaingarue. Ia walanga e ui wale a e manuia whaiva o tau mawhainga si o manto watunu ui ni usira nei. Ia wai te tau lava e ui a e whaitau e se tutuila ma ape e ko akele fo i e lango ia e le au malosi wa avea ma siampini re teibile dei o le Springboks po le au mai le aturu Afrika. Ia e o te tala noa lava uia leanga o le mātou te no nofo ia o te roa. Ia ua tele ta alonga wa le manuia i tau mawhainga si o mātou o te roa whai ora ngai vai aso. Ai o le a mawaso na o te lenga i lunga fo i o le tātou tala noa po o le sports tala noa. Ai nao na o whai atu fo i lele. Ia a kau mawhai le mātou au re kiwi le manguia. Ioe, tau mawhai atu re kiwi lantou ia e le manuia mai le kankalu. Ia, tule ia tule va o le tātou o peleki le manuia. Ia le whenok maua tala. Ia ua le manuia fo i tamu whainga si a manto au kirikiki. Ioe, si a manto au kirikiti. Ia le na ta alo fo i ma. A wherika fo.
ia pe ia le vai to sia zo mai wale manuia ia ui o le o pu mazania ia ele mua uma ni va se rua mai mau e pe anga sau se fai ungo nge me o ka longa i se me tau se tutusa foi le me o finals a wai ma fainga fa ku sai si ka longa foi a o mela yo so nga jumping e tataua ona ia se mua ia ma se lona lua o yo le ia fa fo wale manguia lau ka po inga wanga ui foi sau seling iyo o te fa fita ia ui o ma to ui mo me o peki me ai iyo e te lola utala e mana ia foi me le e fa ka inga e fa ia me o peki ka longa ai fa nga me o peti me ai awalanga e tu mua ia malau pusa isa le vela la fa ka dikati ia ese fa ka we o mai nga ia uso ia tole fo ai lupo antele ai lupo ia ma au mua to vainga ai a fa pe o leke mai mo mai nga we so sering lela wa ento ma fa nei ele sa o kala lo ko ruang fa ki oi so le ku uyanga me a wore alu ifo ku pe kamiki e alu ifo ku pe ya ai pa wa fo yo wa le fiki le polo wa le fiti le mai le tu ni usila ia ai le uma il fa ya so le tu o le kulinga fo o fa ka usanga yo ya ele se me ai wala australia le wo va ya australia le o le antali malo ile si fa ta usanga e pe ato e tau o fia fo ia leipo le lalo langi longa winga la wala kalaka mai ma tau New Zealand la kalaka fo i Samoa e wa o le la kuia ngai i Australia ma le sau Samoa Australia pe ia o le sau poru sa va io le fai ngo fie ma le tulanga fo e uia fo i le pepesi o le pepese fo i le tau ngata o pasese ma me o ia e ngalo u manga me pe o ina masi i le tapu inga e ngalo manga me uma pe a o ina masi i le tapu inga e ni kai ko va ye si ngi ka wongi pasese le ve vesi solo e ko kele ya ai a o ina si i le fale tapu i o Samoa o pe fai mai e maunga lo loko le vangu so le vasa ele fo ia ka ya malo atu ia te o to Samoa o tato ia le tato a matanga le programa le vanga o le vaiaso a fa pe foi langa rua misa i maronto o lua fasi e makamiki le anga i mamea so o va ia tu initial video kalosia o ngi me foi le ni mea fa fia wala nga ye foi ai si o la to pe la to te fa nga ina lunga o isi wa ka wa ye ki vi fa fo so ka fiola ka fifi wale va tau sanga o tato nau ia mawani TV iyo wale la va ka popo ka ma va ro fa si ma ale popo ngolo a o le nei fo wa ka fili sa ngo ka ngo ki vi fa o yo le ya malole tau ata ile ne yaso ya ti te ma faiva fo isa fianga ye si o tanto butro ya po fe fo ile tu ke lo pele te ma futa ma yai ma ua ma yai ya le por kala be le vanga le fiafi o fo lo fa ma fa ta lo fa tu fa ma lo atu ma fa vite ya tu asiata mo le shei no tanto por kala pa u le va en o ke le fi manga o kupu mai menge yo ka po ingo ka lo ai se va tu sa o alo ngona ni o le mea po le vaenga o te lefi mana tupu o le te ayo ni urungari iyo sorry o ke ai o te le mana o te a mai ni to urungari ia po ni tato urungari kalu mea e feo lolo la ai ke a fa penga misa i au nga misa fo ile le awalanga ile iyo e tapo inga for a weekend ia o farong lo fo i si o to o so le alu ya Afrika o fai o kilo ko fa sau so kanga ya Afrika iyo o vai ir kai bigi fa e vila me foi le lo to e ai me se vo vai ku pe wa tau tifa mai le au sa e tapua ia ala ya fa pe ngai vo rumor kivi o fa ala mailano mata no foi pe o le tala le motori iyo ole ai nga tawa ana fa maka ngofo e de o e de ya se si o kilo mai foi le na ta walta TV ya lu ya ai fa ira la kwala o vai ku to fa ve si mai si rungali
O la ula e kau feo lolo la, ai wha pēa ngā rua vevesi maru ko rua. O ngā wa ese rua au. A ole mea piko i le anga lava, o le rua vevesi. Ai rua vevesi o ngā o kamaka anu. Iyo, ai mai seran ko ngā mea lea o le leo kele o le warawala au ki ngā. I se kama vui le le whatu rei o le. Ova, kiki ova. Pi whanongonongo ngā pi e se haa. Leu kero wako au. E reu te reo whai atu. A leu te whale o atua me e misa isi. Wai ale si sore mo ka alonga ai ke e aleu whasanga ki ngā mai. O sauia Mackenzie e whangar ka whanga. Iyo e. Awai ova foi lo fia maro wala au. Kolisi wa kolisi ere ngo le kapkengia Afrika. Iyo e fa no ko ero fa pe male marka maro. O sau kolisi ko kongi ka fa. O sau ko. Ka fiola. Awa ne itupu nei mea. Awa lava. Awala ngai ko kupu me ngai orke ke mai on ko ngari. Kalu ngai mea o kamaka alo. Ya. Ai me foi fa makar ka ko. Fa mo me ta ure la o tatu yele matanga program me ngai ka wela u fie pinko. Mo me wala ala. O te mana tu ya soia. Ai va kola ukala lea unofo o ngai vai moso sia unana ngo ya pinga le tu I fale se va kola utala e sira fiele leia e to telo le vai moso na manto feola ya au ka fa kongor ma ku fale fa sa metisi ke la ku rolea e aru le wala itai ya e korosi lumor fa sa pipi e halal ma tu fale o asolanga o ro tsuri ko wa o ngai pese nga kai la ka ke la ku fa ka maloku a foi dili ange va ile le lo makua wa so ya well rest in peace so nana Tassy leo tina te fa matua ye ole anti o tama ai ke va ile kai me o ro ile fiafi ko per fa nga fa mesi do makua so ka me vili ka taxi wala ile auto taxi auto stand wenga le ngai fungan vili ka taxi ka ke pinko ma vatu ma ola malo makua ma pinko fele mauso au lai kiki kanu ma avele ato si unana le ama ante lo la oi kasi ale po mo na ma o ke raku lo ke fa longo lai ba nga ngana ya ale au fai pinko ya fa viro ya tu pa ya malo sa mo fa pot mai ava pe ole vato ai no mai ya ole ufanga so tu ta tu pe pole la o fa sanga ko lo na ora la me o le foko o ka ke mo o le fe ala ya ku so nga fa pinko tama fu io mo le ala ka mari e fa ke yo maka pe o le fa tu te lo la fa pura utala kasi la so mo no na ma ma si na na le e lo vele fa ngo me si utama le fe nei nga ke mo ma wing ke lo ra ukala mai le ra pe pa kasi e fa ai ku so la ua mafu anga na aveya o lo le ule akolo makua ma o le break o e mo vile fa ka mesinga ma chips foi le ke mi aura turo ka ngo ro se o lo ma se o tina matua yes Sarah Tovale nga back in the days tango no si o tina le fa mai ka ngo se o kama ka ngo e faila o pepa le kasi le ki fa ka i le pinko o le full pinko le meta o full pinko la fo le ngore me jackpot wow be your full pinko hanga ka unga kan so le fiama lima se fulu ma e ana ya yo tamana tua e lima se fulu ma mo le afeka la pe lima se fulu montu ka le o sola le mengo pinko inga ke lo la ukala ina ua sa so re ke vai le sa o ma ye ke minanga pe yo la kala ngoa mai le nganga pa ya ma Iyo. Ku se sau ama ko va ku sau ngo pinko. Na tala mo ia tele o foi ka ko programa to ya ele tele fatua ni tala vo ile le fa pa ole. La mai mo mai foi ia se o anko ya fisola. Ia makai fisola ina ia ma to vai moso I fali. Sunga pika. O pinko ro sole o ke pinko fa ko fa se furu wiva ma pole me o ri ma se furu mon tupu ma
wa ke I lo nana lo e wa ke I lo nana lo e pinko o e ke pa mai se nana sorry o sa ona ma le va ku ngai sa a fe kala pinko mua va to ave ende lo nana men kupu wa mantu wa so o I lo marka pinko usa wa mapunga mai no na le afia wa fai ma me tau lo tole nei lo mantu le ave wa fa pinko ya ona I wa fai la utala ya ta tu por kala mo me wala me na una icebreaker pe ya fa sa mo ngale leinga mo le lala mo icebreaker o I fa pertan yelna o yo le ya hataro fa tu ya auto ye fie fa ngi mo pinko ai se ingaula ai se ingaula ka ia umalole wa uma voila ia wa ko sui wa sauso tomato ave ulaudi ave ulaudi o ngofo si ke ko karkala fo ngai me ia matango tato e tele tato ori matato updates sa rolo sa ko inga ko ave ulaudi wa over fo ulaudi ska ko ave ko ngofo o kuro ngofo ngai I sio matou ai ia te no fo voila le sito fine o wa la titio se utama o se anti voila le o kama ia anga fa pipi ingi suwa fa ka fo I ko ngor pero I mauso ele misi de pinko ya so kilo e top fans ya se anti va talo fa ya anti vai I lauri ima fa ilangi fo la nga se ua tama fo ia ankore pai o wala ku voilinga o le mea voila le o la ku la wa vevela la o me le o masangi bingo alu le pinko wale ai se manu malo le ai ma se fai longa e maua ia nga uma ia fai mai ma se mako kinga ya va ia o mai se fanga ma wala mana kamba le o ko me oskaria o kamo isaia ma o mai se fanga o ya uma manka ku o ya uma manka ku pe wale mau fo se fai longa ai mai kama ngai ave fa ngai o nga pa wena ia le I olita so le elenga or kupele me ka nga era mo ile fale pe ale manguir pinko pe pa pinko nga fa nga e ko ya nga alo le sai ya ona itala mali ya fu I e o nga fu e toi fa mana tu wai ki kanga aka mai o ere sifio ka pinko le ke e ai yo le ma lo lava le sa o uma tiu tembe faiva fe nga yesu ta to butu ma lo le fa to ma lo le lava papali ye a vai la e fa fonga mai ke le nga e nga u ai ke le ko si ku e pe pinko ya eve le fale ya nga ke ro le ya ma fu anga ave le fale pe pinko fa te tele tato company lang kono sua major sponsors e Tassy Market a wona ngalo fa so fa tau ia I tato fa lo le nganta le fa lo le wel tato fa lo I mangele shopping center wala talata mai foi mo to telo tato I self own kilani ia nganta le o le Tassy Pacifica Cafe ia awa fo I sau fa sininga malosi I tau mafavela o lo mafai ona kukaina ia so Tassy ia fa after fo le tato Pacific 40 ma le talo fa voucher me se fo le tutua wa sa mo I pepa tala o loa e le fanga no ina le tato ColourShop se matafele me se fo la to nanga ia ngata I le Sanita Hotel I naisongi malolonga fo yo aso fia o le wa tu lalata boxo wa noa tato potu e malolua me se fo o lana fale ainga tofo sili naisongi I so tonu lava ma le fale tala vai fo le le fionga fo le tama le sui fono sui tofia ya le fionga le mamero pati fa le tala vailena le anga I te alu anga I tai songi mulino ya fa aptai fo I le pacificisi money transfer e tu sai fo le lango suina o le tato por kalame I le afiafi ma le afiafi o le tato malolonga a fo I mal tato malolonga ka ku tala me fa solo a wata to update e me se fo diso tato tala fa awau ma tatou talo toto pe ama vai tatou malolonga
Tassy Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassy Pacifica Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tassy Market, your affordable local. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Wow. Không có mix vậy. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Bao nhiêu Cho điều số, con hay xem mấy sao cũng kêu auntie phạm rồi mà lunch mà đâu kiểu. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No. No. Tai wala wante le o lua se fonu male 5 minuti o te ai nei tu la lima e le tautua fa o Blue TV ba sio tanto programa o le tautai A'E male manuia fai volo tanto wa tulu o le dei foi vanga o le afiafi ai le ifa wa o le tanto programa ni so mata upu a matanto tala o to fa mo ya tu aso soifu o le to tele o ni so ilanto o le aso le nei ia na to ia i tau sanga o le soifua awa foi ia le tausinga le tua yo tau soifua ia le ngata foi le fa pe o le na ulia le weekend ia fa manu ya tu to wasa soifua ono le fa to ato a matata to tua mo le to foi fa manu ya ngole aso soifua so manto wa pule samo le manto la le Blue TV ma le Bluwave samo ia le fionga ia misa foi mono bira ia kero ma wa le bo wa fia tau sanga le fionga le pule ia Family Angelo was soifua ia ilongo le tanto proclame le TAUTAI A'E anga le leile tua ia matoe tulu inisi tausanga ni aso fo isi tele ia e fatou no inai tiu te faiva mi se foi o vala wina le ngata o ainga e Galicia ia me se foi o Samoa ia matangata foi o lo mafai ona fia ile au unanga ia malau foi tautua fa so tusi accountants ma lo lava fa te tele foi ia i tautua fo ia me se fo i vanga uma se tatu ofisa ma lo fo ile fa to doa fa mani antu lo was fo me se niso ila to o le so lo o ato iai ia leanga le leio le tua le tausanga fo ina le soifua ma le ola a fa be fo ila ofia ngai o to ia matulanga i fa no noanga ono le malanga le maliu ma le oti fa ma fana fa mai se le nganga o le tua ia ile tari tonunga fa kerisiano o lo tato awala le etasi ia manisio ila to wa amu ia tu pulanga ole a olanto mori mawina ka mafu ile le sikianga ia ai ile soifuanga male naturo le olanga o tato ia tasile a wala la walunga i tato te fo ia e fa talitali ia mole taimi ole fa masinonga ia matato wo ile ola fa va po le ala vale ungo nei soifuanga ia taute a wala umaile maliu maleoti me le fa mai sele nga ole tua nisi foi pelenga mai yo ainga foi ona ole vala au ale tua nisi o ainga mai pele o te ilo foi o ta pena nisi o ekalesia e molinga o singa fengainga ia molinga o singa fengainga molinga vefe au ia wa le te tau mana tua tu le ana ele foi nisi o tu langa foi lele e ekalesia ma fisu ia ingo tofi sai ai ole ala vale tulanga ta auto mai ai
ia whamanuia le tua I whaivole nei foi vai aso. Nisi o lea na asiasi mai te tonu o te roa. Whamalo atu, malo le folau, malo le malanga manuia, pesa e malanga mai Samoa, pena e malanga mai ia tunu I whafua New Zealand nei. Ia, awhiwhio maia, matala mai o au sio mahan tōku tunu. Ma nere teimu o tō ai tonu o mai ai. Ma whana, ai ui ere ngai ma whangawhanga. Sorry, o te whatua le malu lua di o awhiawhi, sorry. Mai toi la pata ia tule a wha o la pata ia te tonu o New Zealand nei, mai sere pito I lungo o New Zealand. O lola ere ngol e wha, ke kau vai aku iai. Matua ma losi lava le savili a matou I au gilani. Mai se lava le pito I matu, Northland. Ia mai whaasoro solo mai lava se ia, la vea tua I ma au gilani nei. Central myself. Ia o le matua ma losi lava le savili. Ia ainga, whangu watu, aua e te whaaleano. O leo ngā lava nei o prokalame nei, mātou te whangu atu, ma mātou tātā longo atu I o tau whinangalo, ia, e ire kai me ke whaaleango ai mea ua māsangi ai, ai ngalo ia oi. O le whelele I solo mea ma ai, ma apa, ma meo, tūlanga o lau papa ma me whapena. E te le mai loa o le moe noa ma le lau whale ai nā, le soifuanga le nei, ai na ona toe whamana tuatu, pa I o ainga a whai o tātitia solo ni tūlanga whapena e ono le lea I le savili ma tūlanga o malo losi o savili. Ia tautuanga e mautou teu le leitu tonu o whale ta vale ia po o laloifo mauta malawa. Ina ia tātou malupui puia me se fo o nai whanau. Wao ngi fo yonga po. E le iloa le lea e o se mea voi lele. E oi kālonge la bisi po nal fia tūtu mui fea. E pāri savili fele le isoro pe o lau pepa. Me la lea, e na ona whangu watu. Tautuanga ma tātou I savili malolosi o lo lapta ia. Tātou me ilo inisio tātou talototo, whate atu nisio vaenga mua. Ona tātou wola iei, I na inisio mata upu tau tuli loa ina. O le na whailoa mai ele fionga le minista o whela ua inga. Po o tātou minista wa alele. Ia le tō whaia lea tiro. O ia fo le minista o le tātou Samoa Airways, le company vaalele ui o le wale eise tātou vaalele se I tau whaate a momo I tā lafu peona mai ere anava ma le manuruti e le malo o le na ia whailo I lungo lana porukalame fo I le soale pule o le ua amata nei ona whaia whaatalitala noanga ma le company vaalele mai fiti o le Fijian Airways ia a wase tātou maalilienga e ta ua foi le le co-chair. Tūlanga foi e mawhaiono tātou whaatawina mai ni no foa. Mai I waalele le Fiji Airways. Ia, ina ia mawhaiono whaatawina mai lava le Samoa Airways. Wa foi tūlanga o whemalanga ina tau whaafai ngō fiema tu I titi ai foi le tau ngata o pāsese. Ia, olo o iai le teimire nei, olo o whaanga solo la whiutanga. Ina, ole mea mauti noa le ua whaamanino le fionga le minister. Fionga le jinu Wayne Fong. E le aia si to e tilo o le whainga malo mo re nei taimi. E le o iaise koe sila o le whainga malo. I se vale le fau e peo na pepese mai ai pea, ma pepese mai ai pea ko akele o ilako. Le ae pepese mai a mai e se vale le fau. O le ala ua to e wha mausali mai e le fionga le minister. E lunga I le la wha talanoanga I le proklame foi lea le soale pule. E le o iaise kilo whapenga. O le ave le wha mua. E na ia to e whaaleleia umalava. O kilo la ia ina ua uwhaitau atu. I tustusinga fo ina mai I tātou tala mai Samoa. E mana ia le vaenga le ave I le wha mua a le fionga le minister. E na ia mua I whaaleleia mua. Ia tūlanga fo I tātou equipment. Po o masini o loo mo mia I le whaonga ina. Ai mese la pe ako ai kaungu waalele. Ia masini fo I ta ua loaders le la tau te au mai ai fafo ia kalone fo ia le kuai kokongu ato matulanga whapena. O le wha lea e ripotia mai e kolu ka kou o taunga masini nei I le malai vaale le commanders. Tamba fo ia le la tau te loadinga mainga ia e toru la masingi ke kele whapena le lau te au mai pai la te makakos me whapena I fafo o vaale. La he whale kongu rau kuku. Ioi. Ia, longo winga la o lea la e ngau wakuisi nga ia vakusi ka kou vaalele. Ia, ai vaku vaalele makua kiu pe or kiu a taxi aso ia. Ai le ingi masingi lantou te au mai ai fafu.
ia tūlanga fo i o tātou cans fo ngai po kalongi ke kele ngā le load i tonu ia meo ato ma meo wha ma moi ma tūlanga wha pena ia le tau ngō fie fo o le tāua i o le langa o ngi maka upu wa fisili loka ma vovau le hale umi karunga le anga ngi masingi o le fisili tele le ma vovau o le hale umi karunga le anga ngi masingi ai le o koe whaia o le hale umi karunga ka akikia ma kuku ngi masingi le no whailo mai fo i le finga ngalo le whaurulunga le malai vaalili o yor Samoa Airways le fionga ia fawo tielu na isa no silia le miliona le tino i tupe whaaruina le toe whaale leia o nei masini e mo mia i walanga o leo te mori maubatu e ei ako nga mako malanga ku i Samoa le masinga lenga ki angei le sa malanga tuai ma tuai le maliu le sa whaatonu ina e ei ako nga mako aku malanga tu masia matu whawhenga inga vātufo e le i maua re kaimiringa ale ai o le tele la i o le wingo le tele o le ua maua maila le kali o le kele o tātou ato le iloloa ma ato le taunu ia po o umu fo i ele kaungu mai o le iloa po o feo sapangi wa seso roi a le lai maua o la e valiango i Samoa le kele o isi wha momodi ona ele o mawhai ona loading ngai lungo vaa e whao ngā itu ai ngā masini o komanda se lapa po o fo i le la tau ia e mese fo i la o isi vaenga fo i o pallet loaders fo ngai ia mai tā ua la le vaenga lea o le fesili tūtasi le mawhau a mese fo e sofi le ngalo Samoa wha amata o le whaakaunga se kako vaalele le kari e pa ua i pasese yes I agree matu wa ta fili sau noa le New Zealand tu langa o tau o pasese kaunga ai wha amata nga pau hale o le options le fi na uma ye le to tele o nisi o ilanto e mese fo i ia le tua ngai pe a fono nei le pale mene ma tau o fia le fono fa makanga le pau hale o is this the only option se ma fai ona pa u ai o tatou pasese o le avakoska ko valele pe o le mafu anga e tele ai ni pasese pa u ona o le kakala ko avangoa e felele ia ko isi kampangi valele o fisiri ngai lua o fea tonu options le lei ai wanga o le pau ai fo i lea o le mafu anga e pa u ngi pasese o le avakoska ko valele o nga maunga ya le o le aita lafu manu alu ai ilunga iyo ai o ai fo ila au nga tupulanga o le fa moe walanga e pe o le talale au mai so se ko wa rely lungo ai ka lafu mana tua le melenga o mai ngile national le wa malo ne le palota o le angava malo sia le national nga fa fe ele ko kele ai mai se o ila tou te popole me ka o ka mau a hinga wa ku o le maulenga o mai ma le national fitu se fulu ma le ono biliona le ai ka lafu ngi usila lea wa ia ngei ka ru mai le leipa now o ke o fe ko me nga o le mangula ki o le la tou la unga nga le sa fa ngi i conference nota a wa ia tu ia fitu se fulu ono pe fitu valu biliona wa more than half ko kiki se lau biliona ai ka lafu e fe la ma concern ai kanga kai e concern i mea e alo lofa mongi o ai kongu au ngā kupulanga le ala safari ko kongi just saying that e kai wha pe ngala ka kiro aku i le mele tau au mai fo i ele minister o fe malanga inga po tatou minister va lele le sila ia e ka kauonga ave le whaale leia i ngisi vaenga e le o le whale o le ango whale ia le lei mua tau tu i titia ia ona toi whaanga soro longo winga e le o matua ta motu la vai la tau e le koe whaise waalele ai o le pule mangafa ina o le pule mangafa o mea ma le whaaporo kala me ingo mea pe o ingale kau amai ia i le la tau fo i anafa ma le whaamomua uyo lea lai whakarangoa whaasoro whaatalitalanuanga o le se tatou whainga paanga ma le Fijian Airways ia le alitulanga o le ata oto mai ai lai ei le Qantas ke leisi kampangi vaalele ma tu fo o le na tele fo i e na au mai ia le amatanga lava fo ina whaatalanoa ni so minister ma ta uai le Emirates ia tatou tilo po fea ta oto ia ina ina avanoa
manisi o company va'alele e te tau ona te tala vanoa ia awasi o tātou turu te tala wala ngā lua whangari o lo whaasoro pia polo ke tia whainga malo mai se tasi lea o tu malo ia e tele tamau a hinga me se fo ati na ele malo lo itu tonu fo yo le nei pitonu po le fo i fiu anga fangali ya ma tu fo lo ia ile tanto malai va le titi tele fo pisinisi o lo ia fo ia onga io e te tele ai lo ai si o tato buturu ia o le la ua te talaina fo ia na fa le ia la tu au wala nga lue manisio au wala ia ina ia fa fa ngofie mo le mamalu lo tele o le turu o le whakaua le ia ke hau le vaenga lea. Au wha solo ai tātou porokalami. O le whakaua ia ke hau. O le whaiku a winga lea. O le whaasolo solonga o ngā luenga na makanga luenga. E whaapea fu ilele ua whaapiko ama ngu ia kasi. Pe ua whaamua mua ngā ongi i ku malo o lo ku lai mei whaipule ale fast. Ai whaakua ngai ku malo o lo o ku lai mai ai whaipule le HRPP. O le manai ale nao lau mai kau. Kailo sau mai tau masau sila Samoa. O le manai ia. O lata va aiak. O lea e mangai ale palengi. In fact, o le makua kele a foi. O ti tala noa o le mātou foi tu malo i satu pa itea. E whaiama o wakua. O mako o le mako i ku malo i saku pa ikea. O lai tu lai mai ai le no fo le HRPP na fionga ia lautafi se lafi presel ai ele o avea fainga fa apolo kiki ma fefinga wa inga fe koso inga o lo fa nei e tau fi ai e ka fi ai le faanga so longa ma le polo fa so aina le lei o mana onga o no mai tu malo te tasi e ma fuanga o kala ngoa aku au le ngai mea lenga a fua iai i le fia se furu paia inga ua tuana i atu. O le mato i tu malo, o se kasi o i ku malo, e laualunga fo i tu langa fo i e whaai kua ngai. Iwe. O le mato i tu malo i satu pa itea, se kasi leo i ku malo, e laualunga i e mea i e whaai kua ngai aso ia le HRPP. E pea no fa tu ele to na male laina tu lona nisi o sui na mo antu luma ai tau amata mai sa utala tala no atu i le to fa le vai malai le no fo wa fai langi fo longa sia ta sale mo va ai io sa le HRPP sa i tu ngai a fai lai fu ia isa ukala le ke fai aku kai mi ngai a fu ai e a fu matangi ai lo manantu le fa fekai ia i le mingiska o ngā luenga i le teimile nei. Leanga a koe fua i kua la mo kakango e koe vili i kua leaka. Ngā leanga lore mako ufare mai le awha. O ofa e po vale lia. Ngā leanga i le fare mai saikai i ama tau vai ngā masatu fia. O maia i ngā ele koe e mase mea. Koe kiki a pere mako i ku malo ua lia ina. Koe ngā le ua lia inga langa maa fua mai. Ona ai ongo sia mako fai pule sa i tua ngai. Sa keke. Ele va pe mako keke. Ai sa opposition. Fiu e fi ngā mea re ma se mea ngafaya. Ai ma se mea ngafaya. E o ingi au wala ngā lue ele ai o leo te man o leo te tala no atu. Le mato au wala ngā lue kolosi pikong uia e kake kau shortcut mai e ile mako au wala ngā lue ngai oso mai uka e kau le punga i kai. Mau te tuli ai leo lea o ngai kau wha ngofi. Wā whainga kāre ku ia o vai maa male matuale anga le. Fiu e fi ngau i ngā vai kaimi. Ele i. Sao i kala ko i ngā vui. Ele i sila mai fofo ngā lofa o e sa i le maa lor ngā kaimi. Sei se mea. E aru fo i lota ma fa o ka fa pe o ka sai. Ai ar kai minga e aru fo o ka sai o ka fa pe. E ar ma ko fo fai pule e tu lo. O lo ko fa i vai malai nga vai kai. Ar ma ko fo fai pule e se ka mai tu lo le loia. Ai pral me ala nga na e se la mai tu ai le alu le ma lo. Se ma ko kofo fo i mo ma ko kau ma mafa le ma ko i manuia ia el fa so e HRPP.
Ai pole ai se le me wa fuainga le o le mafuanga na le lenga fa kula ukala fa kai ke le mbingi ska o ngaruenga ke mingi wa ele tu le to ma e ma mapo ai lava ko ai fa kai wa ku le ko ai ke pai le akaka awana i amaia fainga fa apolo kiki ma o ko lava me fa pale mengi ko ko ngor mo ka fong e sui ai fua le sila i mana onga o i tu maloka i kasi. Ai maise o ainga lai safanga yalo mafanga au. E kau sava vali kua yala asa ia mala ngā rue ia. A wala kasi fo ia. Iyo. A wale ai fo ingi ka avale anga ingai ainga. Rupu moni. A wale ai ni ala tau ta avale. Ai ava ai ai le lau le leo le awara kele. E fia fo ia futi le la ala kupia. Iyo. Ai a fai o le oki mai le ise ka avale le ise wila vidi vai ai oso fo i kua e kau fa amaka fefele malu mai o le aua marka malingi hoi dele le ai se feso so nginga ona e fesili le lo loto o le a se mea o mako maua mai le malu papenga o le fesili anga e masani ana o fesili e ya uia o le a se mea ma ngai ara mako i ku malo nga maua mai ingofo a inga kekele fa HRPP nga fai. Ioi. Ana le ofia tu nei ia le fionga ya lautafi. Ana le ofi nei atu a le fionga ya lautafi ma manto wo le HRPP. Ava ai le a matalo ina. A matalo ina. Na manto va ia. Wa fai le mea. Ua whakukuma ko po mōri e rengi wai. Wa matauna a o le whainga pāroka. A o le whainga pāroka ua whaapele atu leo mantou. O le a whaima ko po mōri, a veila le whakukuunga o po mōri. Wa lakua po mōri, o ai rengi wai o ka kōso. So, e whaila ukala pe o le whase e ngā tulau. Pe o le fase e ngari o ka miki fo ye a laudore le ioi ala waru fiu ka miki ka ngadi e sele pepa va kuri a o le mau o fusinga o le pepa langa foi lai avenga o le lole fa ngangi kuro e ave fa nga a o fa mo nga ele e ngi le lole le fa ko a ele sa so le ioi kuna ukala la no ufia tele mo faftai lo fionga minsta olo fafekai e ke o ai mana tua ele i vesi le anga ni fainga HRPP mangi opposition si nga vai taimi o aset salimo ele i vesi fa pengi sa vesi ya nga onga luka pese nga lu fa fua ele fati nga onga fa fua ya fa pe au ka ele langa ioi ala ua manga yo waku ku ile o mako po mori ai vai la ye kuringa o le sifa kausanga e uma enga wo iki a o ye va o lunga wa fidi le fu senga po mori ya na ona lata fo ele masina o le palo ai vai ko ke unga mo ko saule o tu langa nana yai a va be ke disagree la ua fa so ya amu ya la ku malo a kongo o ele ku malo nga na tausami maingu le sua o le malo le HRPP sai ale ke kau kana ngoa ku manto se vanga fa se sa pa ikia fa to alwa to na fi sa to pa itia na le agree le la utala le ute fayatu ioi it's a fact ai ana ma do le join to tonu o me o lo o lo fai e ka mau ainga a vailanga ngala kua suan mako waranga due ioi suan mako malaila ka pie le ngi ko suan mako malaila wa yai man mako malaila ka pi iyo au jere lo por al mela o ka kier ka mingi iyo o ko kupure pa mai ndanto ia la o mana ia sua man mako forma e vai fa ko ia fai tau mai lai o ele fia se fulu o tausanga I think more than 30 years ago or 20 plus years ago ale fa ko ko fa ma ka koe whai meila ka mai ngia. O inala, e pine nai leina whaatula ui tala. Ua e seare mea ua iai. E ai whaafitailo whiongan mingiska. O ngai aunga uma. Ia o whangari i foi, o lai tūla i mai ele sui o le HRPP.
ia le fionga ia sula manaia tui vasa ia ai le o vea lea ma awala e fa piko ai manu ia tasi na o fai tulanga le leima tulanga tutusa o au te ioi foi mo amene e kukusa o ma sa mo a fai fo wasua awala nga lu o ngai ngui kua to e fa le le awala nga lu o nei fio anga lai tu tarfa ta yopia ia tasile na tanto wa news update lisi vaenga o vai tu ai tanto fa te atu nei nisio vaenga reportia mai ele I palota ia sio tanto butunu o Samoa ile tulanga fo ile le malo o fatasi na ia fa au peale tau o lo fa ia kasa ma I Palestina ma Israel e o fa ilo mai ele ilango ele o lango ina tanto le tulanga ile fa au pe ino le tau ma le fo I ma se singa o lo tupu ni time ia lo no winga o tatou wa tatou tau mafai e tip e fo ngare tau tatai le mo le ala le file mu equipe le pis I te tonu foi ia o malo au fatasi ia wala tatou fa sanga tu ia I me o lo tupu le nei la lo langi o le man nei ala te fia ia o le wa tatou le vote ina ia fa au pe le tau ma tulanga fa pena ia e ui si o tatou titi ma fa tau va ia le la lo langi ai matua anoa le me o tatou faia le sirfanga le tua ka ko ki fa kupuinga le file mu ioi walanga a fua fo I me o tupu mai e le fe toi nai ia le numero I lanto ia na fasiotia matulanga fo le au Hamas fo ia e au vainga fa tupu fa la vela e le fe ko nga iso I fua na o tangata isala e lu ia ma so I fua la ia waru fa solo anto le te mile nei ia o fo ile le fale mai o nei tumu wai fa nauma ia walu wai fa solo anto le tulanga ona ole ma se singa lava tulanga fo le tawi masui ma le loto tinga ai fa tai fo ile fionga tama tai bale mia ma le tatou fainga mano tatou te e atu tatou I nei meo fainga fa pe nei o taua ia yoe kauke manu fa tava ai ona fulu ia Israel tatou te tau fai tatalo uma mo Israel ai o tulanga I papa yo pomu mangi me fa pe e le avea matulanga I tatou te lango tanga fa tupu ina I lava ma se singa ia matulanga le va feta wa fa tai tatou fainga malo e se mai la ile tatou palota fo ile le tatou wa la kapita ita yo le tatou yungi la kapi o le na tatou palota ina ia e tau te io e ina ile tulanga fo ile o talonga ia le tournament fo le la fa nga solo la langi e ma fuano o fai tula te tala ile vaenga lea o ingo kai loai o le your communications le management mata alu e fa kwala ka kala lea o ino tai loai pe folinga mai operator lunga ya ele popole ai lalo e fa lau tele mata upule le sports tala no ai na ma fuano wa fia ono o tulanga me ta o tala oto tala fo o winga lenga faila ukala o le toa te le o tamata alo la wilo ale tatu au manu Samoa in fact probably disagree ya au manu Samoa ile fofuanga le la kapia la langi le o fa tulanga mai ai e nga ofiki mai pangi mai tu le au ka alo le tournament le ai ta ai fala Samoa o tonga mai sia tunu ngaki inga pe o America o lea la o mai luma kama ma fai mai ala to upu ma le fia ile mea. Ai muri ange. O le upu mongi o le muri ange li potia mai ana le mai reporti mai atunu I fafo. E media te tele. Ma fa ai loa mai. So le. Ia a kou le fia li o ngā o kou kai ngā pālo kai lango le melea. Oi nala tate I loa ai. Tate loa ina e le o fe kalango hai e le o fe kalango hai ia le pulenga walanga manatua ana fa pela to te fa ilo inga e le lo fo ia pe te o tu au la forma ta fio fifina ngalo na tamata alo ia e le tau nana dia lima sopo anga he's a well known player All Blacks le uto te alo le manu Samoa e le itao fia pe ngo kia la ulo kai mangu kawai nga makua fa sawa iluma le fia o kamalea
ma le tele o tamata alo i longa. E o i le whaurulu, e o i whaia onga ma whaurulunga o le au ta alo i Argentina. Even though o laiko kongu Argentina, ai le i lango inga ele, pele skenge o ka alonga Argentina. Le whainga o le tournament lea. E le o lango inga, e vele maanga i. A le muri angi. O le hefo e lipokia mai e ngusi pepa mai Peltania. Ma tunu i fafu. Le ai o le anga palo kakako o kako e atua i whainu mera o yungi lakapi. A le lalolangi. Le ana balota e lango inga. Le vaenga le. Ia. Ua toi whaitau ese e la tutuila maape. Pe o le tala ia ana. Ua koe whaikau ese ai. Kukuila maape le ale winga o le namea. Ua whaitau ese ai la ia le au sau whai mai ngofoa. Makama le ku ikingo le ki ngai ku ikingo rungo le malai. Ua whaitau ese ai la le melea. Ya. Ka au kok whabena. Ai o le anteleso na ilo ina fo o le amata upu. E le tato sports talanoa. Ia me le fionga au mua to vai ngami se foi. O anti le fionga to le fo anti ayolupo. O le tato atu le malolonga pupule a foi mai. O le tato wa fea le mata upu le winga i le maliu o le tamale on tu au. Ina inisi nei o informations and au mai e nisi o tau ainga fo i o le o matu o le tamo tu au. Ia e pe ina o whaasua toi le veaso le. Ia e ua esele tūna ele ia fea ila o whaasua. Ai manatua mai alo tato wa malolonga. Tato whanga sororola ia. Mase i toi turi te tau. Ia nisi o vaenga e ubinga le mata upu lava lea. Ia me se foi o mea lai kukupu mai e Samoa e sere mali. Pea mai atatu whasalong wha business nei. E wawetaunu ule malanga pe atatou walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Tassy Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassy Pacifica Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tassy Market, your affordable local. Jaibole wantile ua joe tolu minuti o na tale o le itu lai ono e le tautua wha awa wala Blue TV ba se fo proclaim o le tautai A'E Bluwave fai wala tata o tiru ule dei fai vanga o le afi. Ntatu se e atu e le tuli mata i na o le ma le wha awa wina fo i o le mata upu lava le nei le maliwa i o le tali i atu au tu loupa i o ainga me se fo i o le moni maua le sunga ia se. Ia o le itu le lo yesili o le ana whaelo mai e tātou telefou le veaso na nei mai a wa aina fola sa lungo o tātou penga ta whailangi. O le ana awina mai le press release a le fionga i le loia sili. O le ai tā pena lava i le teimile nei ona e le whaingo fie. Ia suenga e mai se foi ia
moli mau o lo fa nga solo mau ili mai matanga ruenga o leo. Ia ia mau ai se ato toanga o le nei mata upu. In other words, o la lava e fa nga solo le process lo ia sili. O ia fa matalanga mai a fa upunga e fe, fa sala lau solo inisi o fa sala lau o lo o fa tumulia le loto ita ma le loto sa. Ia fa pe mai o le ua fa le nga ina ma tulanga uma. Ia ele se tulanga fa mauni o le na vaenga. O la lava ia ao le lo ia sili. Ma o le au watunga fo i o leo sa ili mai tunu i fafo. O la lava i totonu o le porokalame o lo fa nga solo la vapea. Ia, o le mele ia, e vakula ukala ne. E peye e se lo ia sili le si vaenga. E peye e se lo ia. Se vanga na, e se information se lai ave le lo ia sili. E se information se mai fo le lo ia sili. A o le lo ia sili ai kasi. Sorry, se le pila a fai mafale i kuringi maka upu vatua fo ile pa i o le totele. Taluai tangata o lo o tamu fai e faa o lo ata waina. Le faa o ngā ina o le ingoa o le lo ia sili. E yoi. Ia ora kou kaua o kou se lo ia sili le kou por kalame. Ia fatu tangata ie, ale tau a inga ma. E pe e tau te mana na o lava e tau te controllinga. Ia wala tele na o ila tau na viso te mai. O la ula tali fai ngofie. E le ai se faa maonianga o nā tūlanga. Na pau le vaenga. E o ofo ile saunoanga a le sui pā le mia. Le ana viso ta ia tu ia ile tātou por kalame o le TAUTAI A'E e tau wala antu i tātou la lai Samoa. Sa viso ta ia tu ile fionga le sui pā le mia. I sona fina ngalo. Manino lava le tali mai ale sui pā le mia anga i tātou la lai Samoa. E le eise wha amaunianga o nā vaenga e ui ele mwhaina to e ko meni na ia ono o tūlanga laua ia ao le lo ia siri. A o lo o wha ngā solo. Le process. Lono winga. O lai wha ngā solo lai a ao lava foi. Ea o le fionga le tamaita i lo ia sili. Pau le tātou tatalo. Ma le tu inatu fo ia le prokalame i le fionga le lo ia sili. Ia ave ara maka upu nge ye fakula i lumor fa masingonga. Ma se ia vatu ni tangata su e mai fa nguu le vaenga le wa au mai le fainga malo. Au vatu ni tangata su mai fafo. Ona o mai la ia le vaenga no ufa ia tu tau tele yo le malo longa. Na fiso ta i mai se tangata ia te. E va la lata le la mafutanga ma le tamau tu au vatu fa penei le fa batalanga le na fiso ta i mai ai. Ma o le fo ie e tau loloma se fiso ta inga ma le matua fo iole sunga yan tu au. Aina fiso ta i mai le tangata le fa be mai. Mana tu fo ie fa so atu i por kalami. O le ana fa so mai le tama o le tama le o maliu. Ai fa pe pena o atu ni malo le malo o kala le au mai. Ia ina ia tarosanga ina so la fina ngalo ena o la ua e mafai. Ona faia se tusi e au vatu le matanga ruenga o leo. Ina ia tau fia ai le mata upule ma le toi tala no ina. Ioi. O so kai meiro ka leo fa pe we. Pa ai se au ke e fai lau tala pena. Ioi. Ai se ala ama faia inga o ia leo e fai le mea. Ai fa maka o se maka fai oi leo e kakaunga fai. Yeah, I'm saying this. Fa mato se mata fai oi leo te tauna fai. Pe a fa pe fa maonia. O le fo ina toi o atu. Lata mai nei na ua tupu mai manu mai le mori maua Sam. Ma tele ai tala. Fa be o atu ma toi tau talo sanga ina ila ua ina ia la fai se tusi. Ina ia tau fia ai. E avatu le official leo. E kao fia ai le toi su e ina o le nei mata upu. O le winga la ukala leo ke fai aku. O le ua o ai le kua inga mea e le o ia le malo si pe a fa maungia ngi mea. O le ua o lava i le vaenga. E le tatau o na o ia se malo si anga o le ngā ruenga. Faa leo. A le ua au lava ia o leo tau mawhai e persuade le ainga. Tu lau po le ungari. Inga ia fai aloa se la tusi ma se la avea ia nga ile makanga ruenga o leo. E au wai nge iko esu ai mana tuofo.
O ke ofo fo i le o mafau o nei tangata. Tūrau pe awha pe o le o te ofo i le o lako mafau ma whapea ange ma whapea i fo i o lako loko. E ka fiola e. O le ala tātou tau mawhai e ufi a manu ngase le maliu o le nei tamaititi tūlou. Ai le i maua le tangata na ngauki ai kuro, ngā maliu ai. A o le a kako wo e kau pungi. Mawhai i ai e o mai loe a mai se tā te tusi wae e ngā o la kou e le maro si anga. E la tau te tau fia ai le melea. Soli. O ke whai a kore matua ma tautia. O le makua ma kaukia. O mai loe mai se kusi. Ai fua what mawhawhau. O le usa vali le masina. O le usa vali le masinga. Talu o na sausa milunga o upenga ta whailangi pe masau lunga le media. O le usa vali le masinga. Ese mai, i le lua kausanga kaluai. Nga fiu fo i le kama lea e ku i le maka upule i tutonu lava o le ofisa o leo. Fiu lava. Mana tua fo i le lau tue whai atu. Ina ua umana uwhatala noa ina ia le kangakale so whai a Samuel. Ai so o ile si vai so uva vai atu wa saule article le Samo Observer. Na lato wo mafesilingia matua o tu au. Pe ye se fa maung yang ngol mori maulea. Tali ma iai matua o tu au. Le kusi mai le article le Observer a month ago or 3 weeks or more. Le kusi mai iai fa mai. O laina sa uno antu ia matua pe al tina e o tu au. Ioe ngā la ko maua fo i le mori maulea. Confirm le leir finge. Confirm le finge ioe na mantou maua le mori maulea. Peitai, o tala leo. O le amako wo esu e. Umar esu e nga. O na matou toi fo i maile e whayak se kala. O le whaapawhala inga kuanga o le maka upuele koe whaalongo iei matua. O i peanga koe fo i akubea atu whapea wale lava ni mau. Wale whaamau ni eina. Yeah, I think that was the correct one. Wa toi fo ia ture leo ma pe atu fa maruru ko le o le mori maue ko loa le sunga Samuel o le mori maue la wasama ku lang fa penga ke do ayo kalanga le la o le winga la le fa toi la utala anga fa apea e mongi e loto ia i matu o le tamale o tu au e loto ia i tu ai nga ma fa nga fa apea ka kaungo mai lo ka ofit karanga ingol mele ana loto i ai si ungali i tu low lava. Wa le vanka kaunga come forward and come forth e whatau no ur melea. Ai leanga vo i o o lai ufi ai i o mai lava. E mafua leanga o lai le o malie. O lai le o malie le alu ar kamalea. Tolo wa uta pafua suafa o matua. E le ai se matua vai le o langa le kei. Yes e lau te wha mangalo. Ahe kakau wa nga ioe le sa ilinga o le amio kongu. O te langona foi. O le mawhauwhaunga ngā si o ngā lilea. E le wha akau ai kupe. E le wha pelea ingi whai ngā whea ngai ngā a uma enga o le ama le a. O aso uma o le a. Maybe. Le lopo ni mea wha pena. Ioe. Ia, se i whakura la uia whaasoa la lea. Ave ese mai la le suafa o limongi pe a kako kau mo whaila e ave ese ngei. Ave ese le suafa o le nga sau sem ka o le mori mau ai witness lea. Sau sem ka o le ngō limongi. A whaila kau ke ave ese a. O le fisili lai lo mawawau. E kou ke ioe mai ngei. Su e roa la po o hinga la veai. Pe a whapea le la kiria ese ia. Alo fisile ngare la fisile toi ia o tou ia tou te tulu tou te feita mai e fa au se su engol mele wai paua le la vaenga ko ke feika e ko ke feika onga o le la su e so clearly this is my take clearly ko ke le lo fa ya ku au monga maku e o fa sa au tou te fa fo linga tou te alo lo fa i matu o tamale ma lo fa kamane ko ke le lo fa. So ia leo la lea lo fa fa foringa. Ioe. O to uma fo I lea ko ke lango inga le awar su e fua ia maka upure.
tau te lea lolofa. E o whaiak. Ioi. Awana e maiani o tau whainga wha masangi. Awangi e maiangi kou so kanga wā la lata. E ti nei ai le whai o le ame o tonu. So e. Peang o whaiaku. A whaingai la e whapea mai kou whinga ngalo le e langa e pea o le munga mai e le si a. Le munga mai a whamai e le e mongi e le o li mongi. Okay. Okay le o whaiaku o li mongi. Asiata never said it's li mongi. No. It's Sam. It was Sam. Eyewitness. O Sam. Ia mamari. Ioi. Ele o au. Ele o kulonga. Ele o savea. Ele o fonoti. Ele o whoever le au. Ila tau. Le hai. Le hai o Samuelu leanga sau whai mai. O le urupo. Ioi. Ai se whai atu la lau tala. Ave ese ngai la le ngō limongi. Kulou a suafa la ule whaongale. Le ale le pule langa o suafa ka ua i ngai. Si fio anga fio vaitele mana la tau whai nganu. Ave ese mai ngai la ia limongi. O la ofisili ya autou ia tau te whamai. Awar su e fua ma le maka upulea. E ko ke agree la su e pe ave ese ngai la limong. Anga le o limongi a o sesi kangaka. Anga le o limongi a o file mongi. Po o salamongi. Ia po o anga mongi. Po o hailava. E tau te agree la su e. Ko ke si ima yoko ulima mai e su e loa. E ese le tau mali e. Ioi. Se whakula ukala le e ese le tau mali e. Ona o lea ua a fiai le tangata e pele i o tau loto. O le tangata tau te tau i ai. Tau whai fe punga mai loa e ufi a marunga se. Ai whawhea lea ka mai kiki e kangi mai lea la le toto. Lea ngai lese ta mai titi e tau o loa. E lese ta mai titi e tele ni ana tupe. E le whaiangi anga ka avale. E le whaiangi o nga whale moku. Was this the reason why? Ia. Ai kou feika, kou fe punga mai, e pungi le, o le ala mafua anga e ala, e le o, e ka kou ke le o kau mawhai tu lou le ngangana, tātou te le o tau mawhai e matua sele, manoa noa tia, le sui whai pule, ma lafo i le lua, le ai. Ona ua a fia lo na suafa, e ala i le mori mau va aia, o le ala lea. And that's the only reason. O le fo ila tau o mai ma tau whaapea mai. E whawewhea ngā waku le ngei pangoka. Whawewhea ngā waku le ngei pangoka. E te lo, o le te lo taimi o te whaalongo i lea upu. Oka se whaai maua lalo. Ota se whaa maua lunga o le tangata e la fōa le tala nei. Oka so whaai maua lalo. O lele ko ke vevesi mai ngai se fa tu langa o te mana o to tongi atu o to upu ya auto. O le ko ke vevesi. O le ko ke vevesi ngai nga e leo wa fo ila usunga de faipule. Nga wa e ko e fo i go kongo le pare menge e leo wa mai le se furu basenge fa ka ua right o tina. Fa ka ua right o tina. Ale ke kusiro lima mai fa mai o le panka. Or kami kiki le panka e fa oso kwa se lauka la oso. What's that? Ele o se vai mawala lo le ngor ngamea. Sole. Ale o ke fai aku. E fa fefeanga kofi o sofi mai fa mai. Si i runga ngai ki ngā leanga. E si se furu paseng. E si e fai loa i ngā ngi si ingo na yo tātou tina ma tātou whia ngai ngā. Ai whao ngā ingi se furu pasenge. Ongi meko kia ngā au mai e le. E le United Nations. O ai ata tau le nā whaapapalangi. A lea ua ko ofi mai ai te tonu. Tau te ofi mai ai. E tau a mai ai la tau mau lea. Now, how about le kama lea lea wako leipo inga kama lea o panka. Lewa e leipo inga. Kakia ia le pola e moku mai kua. Ile si uru po o mega ka o le pola e moku mai kua. Ile taua i lea conversation.
A o lea e fito I tonu lau tala I le sunga le sui fai pule. O le ala le leipo lewa e leipo I ngā I langa o renga saulau press conference. E kere atu se me masa moe lau malanga lenga e sau na e whai mai e o le paungkar kamalea. O le ala le ko inga leipo wa e leipo I ngai. A le ke kau mawhai e koe a mai lunga le leipo tatu tamaitai. A le sure li o oe kangaka kusikusi lima whai longa tangata. Oe. O oe le tangata whai longa tangata le iei ngai. E vai au sau ngonga. Whamailanga wo a mai lunga le mori mau le pango ka. Ka fiolai. Ta fiolai. Wo a mai lunga le mori mau le pango ka. Nganga uko e wha mangaku a kulava. Paware or kanga kang kalangoa I Yesu nungor sa kauru. Kaka muri muri ya lea. Tangata muri muri ya lea nga kalangoa I Yesu. Oai oe maa ue ke fia wha kusa kusa so mawalunga nga I Yesu. Who are you and who am I? E kau si I so fala si inga ka. E le so fala nginga si inga ka so fala. Penga fo ya. Ai vai o ia Yesu o le aka ko ke ala langa mo ka ko pe pese I longa su. Ai nga fa sanga I le ku makalangoa pangka. Lua pangka. Ioi. E lua pangka ing kau kau. O le pangka nga fa fiki pe pelo ma fa mawalunga. Ma le pango ka nga I loa salamo. A fa yo le fua le o ki kau ke fua inga ka male o sem. Fa fe kai ngai pangka. Wo ngai loa. E le anga le me o ro ka ngo fiu fi le anga sala. E o fa so aku. E lua pangka nga. Kalangoa ma Yesu. A fiu ai lo le lang Yesu pe maliu loa. Ya. O le pangka e kuri a kua ki nganga vai wa kuile e. Ala e kuri al pelo. E vela o ilang kala le fai a Yesu. A fai o le alo le tua. Fa sao ya o fa sao ma ua. E vai e lai loa e kioti. Ala e kamia. Ala loa le kioti. Ala o fa sanga ku ya Yesu wa maua lo na vanoa. A o le bride. O le wha maua lunga lai a fuai. Tō le. E re kai mea sau waile a vangoa take it. Nangona mea nganga le iloa e le spongkare ngai le siku. E le iloa. Wha mai a whai o oe o le mesia. A whai o oe o le master. O kalanga. Whaola ia oe whaola mai lama maua. Ai vai ka kou iei. Ola se fa e lai fa ka uke e lai si o. Ai fa mer kala le si ponka. Tore. Kurowa. Ia wa alanga ai kiro ai nga fese mapungi alanga ile kusia mai runga kuspa. Peto ai foi. Ai nga fai mai si ponka soli. Mapungi. Kulo fa fonga la. Alanga ile tusia mai nga mea. E siwa ile lo fa pe kusia. Kulo wa sa mo ma fa fonga nga mana yo fa fe au mata mama to pungi afa ko ari wa ma ka wa sanga sisi o ya yo fa ro mare fa mai Yesu I lo ale le yer pankare ko e pau ale o wa vango sala mo ko e pau ale o le vango ale o le o mer fa sala nga ale ko ya ke fa mai Yesu a e fio lo malo mana tua mai kau kai la olai a e fio lo malo mana tua mai a va ai ia ile fai ko Yesu Sam oi sole mo se la kala ya Sam o le so ka ke fa kasi ai mo oi per kaiso uma le case. Sa ilo sko inga fa alo ro fai va kinga ma ko se va. Uma le case. Misi le case uma le case. Pa ton. Lo le le. Le ala le o te fang wa ku la o fionga so ma maruma o to wi ko ke la wor pankar kamare. A o le isa wanga sala. Ko ngi sa ma. O eles ka ko le o fa sa. A le isa wanga sala. Ma ku a pingi sa ala.
ai pau le me i ke ua le pā ia Sam, ai koe pā lau maa i runga o le ala. Ia, pauanga o le mea i se e le mea, i ke ua e ala mūlau tongi, ai le pasasa ia Sam, ai koe pasasa i runga o le ala. Ia, o le whaingo fia ia. A whaapea lai moni e le ai e le o lai se ua ku ua i fuainga. Kei lolo o fia fianga ai su ele ami o tonu o le mata upulea. Se whiaku, o lo fia fianga ai su ele ami o kongo o le maka upulea. Mua mua, koe whaafo i ai leo le ingoa tau le leia lea e pisa pisa mai ai ia. Ioi. A kongo i o le a koe alo lo fai makangaka wai pia le mele le wa e sau ngoa mafa mai wa whaale anga ina lo ingoa tau le leia. Na ua umano fai atu isi au porokalame. Awa a avenge i mea i whamasingonga. Ole e kurikuri maka ngau e whamasingo o le fisidi lea. How bad and damaging is your name? Courses. Ole a le damaging o lo ingoa le ua afia kalu mai po kalamele. Ia, susu e lola ia leo kusiane. Masu e su e ma whaia au ililinga lo ia ma. Ai sa unga. Ele ai ele o zea o au whakoa whau umai biula po maru. Ioi. Ioi. E sa unga, ora sua wha. Longo winga waku kere whamasingonga. Pea watu whamasingonga nga kire kiro kwa. Ole ngole pea ma whamasingonga. Oh. Here we go again. Tatu I loko o whamasingo. Ole rope ke o penga whamasingo. Here we go again. Another one. Enga ngo whaku whapenga. Ui o lea. Ole vaenga nā le tūla I mai ai Samoa. O ngā lua ila I o le whamatalanga lea. O lea la ua o mai fo ia jau. Nā no whapea atu. Ai ole a alu ia se sa ili ilinga mare su esu enga lo loto le tātou porokalame. O lea a au tau mawhai u te su esu eina. Walanga o vaenga la nei. Mua mua. E mo inga maua se fiku wafi. No, I'm just asking this question. E mo isa maua se tupe, se siaki, fiku wafi. Sa saingi e mantua si tamo tu au. Na ave ye leo ma fa saingi ma fa upu o se tau yo fa lave fa fo se. O leo wahalu ye sa idi ngau ya mea. Ai o ke lolonga foi. O mea umangai, ua kakaunga halu uma ia ile sa ili ngā le fionga le tueni chino. Ale ai, e au uma ia ile sa ili ngā ka mai aku mai fafo. Now, ai se ale mea ua kou mumusu e vaku leo mai fafo, fisiri lea. Ia ke ap, ai se mafua angau te ioe e au vatu leo mai fafo. Lela uka ua kua. Ai se mafua anga o ke ioe e vatu leo mai fafo. E le ona o te fisilingia le ko mai o leo Samoa le ai. Le ai e leo le anganga. E le onga ua ka mawala loinga ni ko mai whapea mai e le au le ko mai o kako leo le ai. That's me. Purely e leo le reason nga. I one reason only o te lango ina mo yo e ina ai le whaato whala inga lea e au vatu ni leo sa ili mai fafo. Onga o lea e a fia suafa. O leo mawalulunga, mai le komesinga, sui komesinga, o le au fai fusi pau, o le au fai kaai, o le au fai fusi ua, o le au fai makakioaka, o aha maku ainga, o lea e sātia o tau suafa. I le mori maulea. Yes. O le reason le ngā, what do you think, Samoa? I think that's a best reason. O ke le fesiringia lo kuko mai. Ai se mea e fesiringia e lea kungu. E le o lo kouko mai. A o le tau wha maoni. I think o le question ngā e kaunga sirafia. Ma tau te le o fesiringia ni o tau mai. Ni o tau tūlanga ma ni o tau whailonga. No. We are not questioning your qualifications. But we are questioning your integrity and your honesty. Leanga o inga lea e a fua makangi ai, le mea lea. Leanga kuke loa le mea mali e.
e ke honest lo mai fa maungi e le ai se conflict of interest e le ai ngi relationship e le ai ngi special treatment yes o le mafuaaga le ga le mafua ai la matou mau ma le toʻatele o nisi ave le makaupu lea maavatu la i latou e faigi suesuega auā e pau lava la mea o le a kupu mai i pe uma e lava e faatautaia e Samoa e kaʻukioo ai le kuʻuga mau ma le fesiligia o lo tou faamaoni mafua i se a leaga o lea e aafia o kou suafa i le molimau arakama lea ua aafia o kou suafa i le molimau arakama lea afai foʻi ua faauou tou le fiafia seʻi faatulaʻutala lea e lagoga i ou kigo ou kele maua ou kele maua se faamaogiaga ae la avatulaʻutala lea ona ou te lagona i ou tino e le tauilo e le taumate ua faalefiafia gisi o leoleo maualuluga ia kea pe ona ufai atu ou te lē o maua se faamaoniaga but e logo ai kigo makagi i lelei I have a feeling ke loa laʻua makoa kilokilo mai a ma le fiafia mai o laʻu fesili uai leaga ua ua mai ai luga rakama lea o Samuel afai e tou te lē fiafia logo uiga there's truth behind le molimau arakama lea yes afai e kou ke lē fiafia and I am hoping ko ke malamalama le tou galuega e leai se mea laalai oga take it personal ae kakau o Samuelu o le tama leoleo e a kou silafia le uiga o laʻukala e lē kakau oga kama leoleo i le makaupu lea se kagaka lae accuse no o a suspect se ua kako malamalama ma o kou silafia le loa system a alu loa a'u e kagi pe alu a'u e fai le complaints o a'u la it becomes the police testimony witness o a'u it becomes the witness a leoleo ae leaga la e lē mafaiga avea ae lē faapea kake ala kuku'u a'i o kulou o la faiga o malia o salai o le kagaka lae o ke masalosalo ai ae uma ega ua opogi o ae su e solo faakapiko a'u I don't think that's the correct system so le uiga lana lea leina tafaasoa i le mataupu lea me se foi o le taʻotoga o loʻi ai ae mo mantua o le soga iā tu'au ia matulaga i le polokalame e lē ai se matou tala ia a mea ina ia suia lo tou finagalo pe o le ale mea ia te a'u if there's a way e mafai ona ou fautua mo u avaku le ku'alalo fai le mea ami o tonu ioi fai le mea ami o tonu e tusai fo'i o le maliu ai o se olualo talosia e lē mo'i gei kala e au mai talosia e le kami aku ma le fa'aogāina fo'i e ioi lē ta'u ai ia le igoa o leoleo talosia e leai se moni ma se fa'amaogiaga o ia mea ae afai o lae taumafai e fai aku ua lava pigega ua lava fa'amaogiagaga e iloa ai e iai le mea lae kaugāgā ua lava fa'amaogiaga e taʻutino mai ai e iai le mea lae taunanā ma taufiufi vaega lenā i le tulaga lea i le fa'auina o le mataupu mai se o le molimau iā mari e ona o fai atu ona o lea e ua amai le talosaga le ofisa o le lo ia sili o molimau uma nei fa'atuatuaina o lea ua i lalo le lisi o le fa'asologa o le process lea ia o le ala lanā le pe tautu'au lafo ai ia o te lē o pe ana featulaʻutala o le media ia ma le tatou polokalame lenei e ai e a ua mana'o a le tagata e sauluga pei ona ufai atu koe fai aku fo'i mo koe fa'amagaku le mea lea mo outou ia e le au fa'afia tusitala ia e lē malamalama le tou te fa'apea mai o le sei outou e fa'amanatu lava mea nei a outou sei outou e fa'amanatu atu o le makou ia ku'u ngei igi usila au se talia ma Amerika le lau kalagoa aku lou wa
walanga wo le mai lo foi pole me o le ngana ma le tala no ai le telu tu stala sa mo ai si o fa yaku le au vahenga ie le ai tau fa leanga mo ku skala wo le na mafu na fau inga ia fa leanga ai er ko kili e na no o fa ya tu fa pia so o se issue lava ma ale ma mata upu fa pene e le ka ofia lo fa so fa la wetele again so ko fa yaku e fa fonga le mai e le ta ofia ma fa sa inga le fa so fa la wetele o maka upu ngai pe yo le mai ngo sam o ngai le ye se fa sa nga sa ya pau ar fa sa nga le wo va ya ko ngi nga pau ar fa sa nga o le fa sa nga o ko ye ka fa ya nga me le a o le isau se mi lungo le TAUTAI A'E mua fa tu la fono me nga lu ke fi akai po ako me ko ke su o a me ko ke su ara winga nga le fe tola utala o nga su ko ke ka u ele ia sa open le case la lu winga nga me sa open le case ma information se fi avaku ya u ko official leo fiu kama le waku meaning it's free to talk. There's a freedom to talk about it. Leanga ele o se kulo, ele o se kulo fa fonga mai Samuel pe fa pe e ma upo kala me. Ele o se mangu kulo kamalea. Iyo ele o se la au, ele o se o le tangata soifua. Pe ko ke le poinga o le pangoka, pe ko ke le poinga o ka kaleanga. E le tilo ia le matou por kalame ma matou o ndanga e taua tangata uma. Ele handicap le kamale tu lo ila to we ai mana onga fapitoa le ai le i o longa mafau le leila na tala noa le tu la fono ele i ai se suppression ele i ai ma se vaenga fapena e fa asa i fua onga amai le kamale fa karangoa o le kali lau ke koe kari a koe mo o to ia to te ti ngā lava pele a mai ngor kamale o le kali fai ngofia o te tali e tuai ma lie o to loto ele ise tau fe au. Ia. Ma lia ia o tau fina ngalo, ele aisa tau fe au le na mea. Ave le wha masinonga. A vaina wha o ngā le poro kalame le nei. E koe wha leo kele a kuailanga mau, inga ia o kou sila. Masanga i mai ila tau o lea na avatu eira manta upu lea. A lea o kou sanga i mai. Before la ia toe ilo ma toe fai ma toe ave na ia tau le tini. A o la utala fa fai ngo fie ya o to ie ma le au fia tama mai ma fia polo fesa le o mai fa so mai le melia. O la utali fai ngo fie ya ma pupu. Ele ai sa to fe au. O to e su eni to tanga te fa tala noa. O to e vifoni to moli mau a noa. O to e fai na mea. Io e su eni a Joe News ma tūlanga whapena a wā o te whaia tūla utala ua laki le whaakarangawanga leo Sam se mangu e le lopo o tapuni le tau whale whaasala lau ai longa o koe yengi News e karangoi io e whawhekai fo i le saua Sam i runga wa mawai a le engi mea kou ke karangoi o te ire whai mai o le sia uo wana nei na Vili mai Wellington e te utala noa mai whamasole o vai ko foi ali ngale foi la ko su vai oi o va qua ma sole se uso sole o vai ko ali ngale foi ko for la ele se su o ele se ya la urpo o ngale o kile ma wala na me fa to lo nei fa tu sole a ko sole o le anga o le me o le fe nga yo urpo ori mai anga fa mai la su oi o su oi wa e fa ya ko e ayo sa utala na fai wa e alu fo ile le tau mana o fa tau ta vale o mingi ska male fa oi sore kalo fai o fa tu ya oi sore kalo fai sol o ma fai o fe la le fai langa su o fe fai langa su e fai sa mo po ioi o fe le fai langa su e sua o sa mo pe sua o fe le court o fe ko le court lenga ke fai ai Nango le fai atula utala ni usila. Ala ngo fo mai au skadia. Ele ma se o ma o ngo fo sa mo. Onya la ko misi. O fera, o e ka no fera ku ngo su wa ya wala nga lenga sa ule si su o re su mai au ni usila.
o fesili o fela ngai fasanga yele sule o fasanga isa mo fasanga mai wala ngai sorry okay ro maga upule avatu ai kilo ele fa masingo fa per fa masingo o fea tu no no foi o lua ia ya fa be kula ia le kaika ya o we no fo ma wa New Zealand ya ma sa we fai tiu te sa mo ma inga o fea sa we le su ale si fo I fa ulu I la le ya fa be mai la ia le ya o we ngofo wa ke ro e punga ku ngi ko inga o we e fai o fare moku e fa be fa masingo fa kadi se karisa o fesili o kiro ofisili ko pe o angi me ke ngo foi o fesili o fea te no foi e wa kiro fesili me e o so ngi va pe e ala o fionga from singo o ke ngo foi o fare moku e ye o fare fa kau e ye o ka vale fa pa e fa pe from singo akadi kiro fea ko e lau me nga mea o fea le ku o ki o skadia e fa pe ro mar from singo oi Auskaria oe ni usila le si ulpole ai o mai fa par pala ai fo fa ele ai ma fa anga so ai fo ma kere ai fo ma manga wengan ma ko office fa msingo sorry ya o le pu ma ka upo o vai pe o are fa ni usila vai pe ke ro fiki fa ele do ma sorry so le so ya ko ke nga me o su Ioi, so ia tau te ngana I nā meo su. Ma so ia kou ke wha mi kai mai angi o kou kupe. Oh my goodness. So ia, please. E sa o mantua li tala sto ina voi lele o Rudy Ott. Rudy Ott foi le vai langkala. Se ngo fiar kanga kai talando mai fa pena mena ta o new money. Ioi, or mianga ka mo ka mai giki fa ko new money. Ioi karangar ko. Le hale wingo le na mea. Fa ko un kupe. Fa to atau mo ni se leni ma tau ni tupe. Ia ona kiro ui it's money. Ui. Ioi. So ia. Na no fa manantua tu yante oi. Iau se lau wafe na e te tala noa mai ai. Se i ufai atu. O le loan a mata e mawhaina approve vai lau loan I nā le ANC di sa mo lua se lau wafe. Fai sau business. Ma fai sau whale. Lua se lau wafe le se current tifo ngali. Au ho wha manga kou whapenga. Mai nā lua hafe le taulia manata. Se mo siliva meanga. E keiro lau kala. E li kalangoa mele te whatua it's new money to the brother. New money. E ngā langa ufai aku. Le haka mau mea sao. E rongo fia ka mau o loa sao. E le kai o mai tala no whapea. Le kai e vai aku o kalangoa mai ka mamaku kua mea kau selingi. Le kai o mai whata mai ti mai whapea ma tala no mai. Ioi. Pio lai oe e asu vai lungore vai e difu I le makarakarangoa e whakarikarir kai me ke aru e asu lau vai. Never. Winga nā leo no te whai atu. Ia, e vai ngā kupe pa manatu langa e. You know, o wani. O te ita ia. Mai, o le mantou o unanga masia mantou. Whare ngā ruenga. A le te vai e la ala vailu. O le tautua. O le manuia ma se lingi. O mea lava lea e te oli ma e saafi ma e sapi ai. E leo ni au mea, O mea e mai runga. Kango mai foi la ka marore runga koe koso. E feo lolo koso al palangianga mea. Iyo, e vekura uka, e feo lolo le koso al palangi mare ingikia mare sainga po ai lava. Mare le pangonga e anga kongu mea. Ia, e feo lolo langa koso. E koso alofa. Ai o nga faasanga sa o merika malo e anga uma mea. Makango koso ese. E koso e a ele papasi. Kuro plafonga le turu. Ale na ufa sole va sole na tene. Ale nga ufa sole va sole. Le ai masesi e o le au fai fia ka mai I mea tau politicians. Makanga kala ko ke fai ka winga le economy. Malato fai tau wina ta mau ainga masamoa. Le ai masesi ke loango nga I loa inga. E mawhai o nga whaako I lalo.
e le koa wha se furu marakasi. Whasu tasi e pe whafiku. Ngo foa ia nga whaka apere pale mengere paya inga o lai sau wha ia ile HRPP. I think it was more than 40. Le ai masesi o se au fiaka mai nga lako iloa, nga lako predictinga. E whaia inga e ko ilalo le HRPP. Ai masesi. Nga maku a guarantee uma e ko e foi mai o nga whaatau la ia. Ile la au le na whawhau. E whaakau kauai la auli le aki nguu olo ma le fionga tamaita i pale mia. Le ai masesi nga mawhau winga e whaako ilalo. Ie. Ai whamaile tala le tusia. Ele isa ia whase furu ma le tolu. Kasi ngā maunga upikia mai anga whilaunga se mato whaiwhea. Whamaile maunga iai. O au o lea tua o mea fau. I am a God of new things. E mawhaingei anga u whaakupua le vai i le toafa. E mawhaingei fo ia o ngā o kainga le ala i le whangua lafua. I can make water in the desert. I can also create ways in the wilderness. Kala ngar kusi. Kala ngau ke kalia kuai le au fia maumea, ma le au fia kamamai, ma le au fia whaiwhailonga. O le atua o mea fau. Ka kukalia mea fau. Tātou talia au nanga fau. Tātou talia whare whaasara lau fau. Iyo, alenga. Tātou talia mea fau. Leanga o lea kua mea fau hele o se lea kua ngi mea kuai. Whamai e le o ngā koe kuu le suau u fau le whangu pau kuai e le. E koe kuu fo i le suau kuai le whangu pau fau e le. Leanga ai mea. Ka kukalia. Paasifo leo le whaasoa le nea fiafi. Mana tua sa au ka ua le vea lea ila u whaasoa wha lea nganga rea whaia. Ia wau te loa le au e maa ngai fo i le ku o ka kukarangonga wha porki ki ala u challenge le au wha i le mauta lea le wha mai e mauka wa e ai le mimika ai lea kua ila kou mea lai ai lunga o mimika ai o mata muli matuturu lea tua whaongai. Maa ngai fo i mai ka kukarakalangoa e wha lea nganga. Ai si whea tula la utala lea. Na uta ua le vea le na tēnei. Nga koe whaafo i mai ai lea tua le deciding or whainga malo. Koe whaafo i e decide le ngofoa fo i le ngā ve ese. Le ngā ve ese le HRPP mana lako paia inga le ngofoa mā kou fo i le mai savai. E ono i ai pule. E ono i ai to fo i le ngofoa. Koe whaafo i mai ai lea kua. Koe whaafo i e decide le mea ngā. Ai mana tua. E lua mafua anga le ngā ru ese la auli. E mafuongo ka ua kua mea ngei, leanga e kere isi la fia o kere iloa. A o mea ia nga ka o mai ia, e tai nei na o ese mai tutonu o le pale mengi. I le taulau mea o le paia inga lenga kua ngai aku. Mana tua e lua mea te telea. E lua mea kekele, o le mea mua, o le suinga o le ngofoa ngao, sa le aula. Ma le mea lo nga lua, o le mea lenga ave ai ia whaife au le kula fongo. Inga ia wha amarosiar ko nginga o la kula fonga. So what that means, o le kufa le kingo, ma le kufa le anganga. O vahenga ia lua nga mafuai. O loi le unga o le paluka. E uka nga whaasua atu le mea nei, cause o le malo le fast, to my take, it's a spiritual reference. Nga o nga malo wha maile akua, le la ula kumua. Le la ula kumua e wha iloa lo makaukia, e koe tisaida e sale aula. Le whai ngā malo. O le ngofoa ngō kōkula fōa inga, e whai mamaaku le mangu o piko runga. La koe whaafo ia kua la ia sale aula. E whai maire poro kalamere ngā lea tua, ila u kilo. Ai oso fo ire kangaka whaasala avei anga se furu pasenge ma meko kia. Whao ngā mai leo le furu pasenge, umar se furu pasenge, whao ngā mai siao mamaru al maro. Kusa o le manga ora kangaka, le tangata fiata mai.
e sili aku langa por kalame nga onga sila mai ao le akua e le aia mana tua foi la o le vahenga longa lua lenga o leu ke fa ko wi akusa that's one of the downfall o fainga malo nga kula i mai momo o le aveinga o ngai fai fe au kangaka o le akua manga kuala o le wa afia ile akua i le melea o anga au onga kokofi a le uta mo fai kangaka por kiki e a apa fo ia kaufi ma melea peia ko la fonga ele i ona fa unga o la fa so le melea ai ona uto fa mana tu le tusi fo ile lenga share mai se tasi o fai fe au inga ua popo fo a fato a to ilalo le HRBP wa malo le fast nga share mai le se tasi o fa fe nga kusidea o se tusi lea o le kalangoanga le fionga le fonga fekalaisa iai le kaimiringa HRBP le fionga ia to le fo le fionga le pepe to le fo fa fisi o se kala ko le fo nga faianga ia tu ile epa e winga ile pili lea inga ia pasia le pili lea e kokong ia la fonga fai fe au remember that letter lenga share so remember o le la manga kuanga fai ai malitala ai se kanga ka ke fa fe kai o ke fa fe kai au le fonga fekalaisa iai le kaimiringa o se kangaka ngonga kaukara sao nga musu iai ma fa mangaku ia kuila epa a e faia le mele nga o le kifako le nga ma o le to ilalo le na o le HRP o le amakanga nga o le pau o le HRPP remember that letter ki ro fe ko mo wa FBI le o fa so aku su evo ia kamaya ko vange mai dunga kusinga. Yes, there was a letter like that. Fa mai na tala noa ia le fionga le fonga fetala il nava i taimi ato le foa le pepe fa fisi. Ko fa mangaku ia ku la epa inga o manga o ku la epa. Ai le mele a o le fonga. Pasia mai la ia le. Ai fa mangaku i loa. O le ala e kango le faku o le akua. Mangkua fo. O le ala e kango i le mea ia epa ia i luma o le akua. O le ala aloke anga au fainga ruenga o la e fa afale le malu. Ioi. O le nga kaungu u le leile kala nga fa avalo anga nga kaungu u le leile sa wanga nga ko o manginga o le fionga fionga kala i sei ai ale wo ko ilalo a o i kongua nga fa ai loa ile a o fa maungi o le tu maga kua wale deciding nga ye sale aula o nga wa fa lave fau fo i por kala me fa por kiki ma activate le se fulu pasenge ko activate ma le malenga le mali ko o yele ale a ma malo tu ma le lifan wa kau ma fayar ka ngaka e fa aka fakafa loa ai fa mai ro male tua e so esela le la ura le manga fa ka wolu ngai la fa so le prokala me le fiafiringi sawa le ku fa ku po o fea nga kau ma faile si vai ngai ave ia ima fe miro sa i fa masingonga ma fa nga mai si ao ma malo e le i ma fai o nga kingei ai le anga ole mea fa ku puele ku ara ko va ku kala ku si isaia o ole tu o me fo o ke fa ku punge ia le vai ko fa pe ko ke fai mai ar ko fa ele mau ai se vai ele punga ai se vai ele ko ai se kimu a fa isa ngole li fa ola yesu fo mai o ke fa ku pu e kupu ara wo kupu o fiu we ave solo local fa le pare mengi maka o ki nga mea fa uma toila fa soa loka le fale o le pare mengi. Ai kei roe. E iai nga karakara ngoa mai. Pero fa kei roe o ngai mea uma. E le hai mase mea e ngā kia. E iai na tala noa mai. E fai le sa varinga lea. Ai wa koe kiro ku kongo le moka o le pare mengi. Lai fe korofi mai le au fai ngā ruenga le pare mengi. Lai fe korofi mai e kaupu mai le sign vuenga le luma. It's locked. Yeah. Well, they were there. For my langa meet, let's see room upstairs. Ma le former Minister of Justice. Makangaka ia lai fai lei a lea e whaka asinga. Le tau ma fai e whaka asina. Nai tai nga kokofi e lea kua. Ngai ua ia inga whaka uko ngai lalo le fale ie. Ai fai la oi se fai la utala le nei. Ai fa fonga le lei mai fa o tou ia tou te fa amu le mele. A kou lo kale pale mengi le fale le moko fonga.
ko lo ka ma fa nga ma ia ye o tou le malo si anga fa mai ole walu male fong fe kalai sai ai a le nga su e ko ile ia do se fong fe kalai ma se ki ke ro la ngai vai va le mara ka manga le wo ku li wo le o ko le ringa le ai fa le ngos ka manga le sa fa le ku ser pan mi ke ro ngai vai va le runga ile la ku ofisa ma maka mai ma fa amu mai ile fa ka ko nga le la fa ile lo fa i le wa pe pese ai a o por kalame uma ia na fai ka uma fai li morfili ka ko fai o le ale me nga kupu fa ka ko fai nga ma lo ila lo fa i ma nga ia a ko ngo ko vai fa le kingo e ma walalo a o fela le mele nga mai ele tua ave i fa ngo ngofo ai ka nga ka ia nga ka pule ke le o me ile so fa ka ko nga I'm just saying this amaya ave fa ngofo ilo le udu o feor fa le mana lo le udu esilia kuonga ona ta uvalea ma ta ulea ngai na itala ma vao nga na samo fa kula kala kas woka ko ngofo mo ka ko kiru wai amai fa sa fa ilo le udu e ku fa fe ngai ele tua mea e ka uma fai fo ka nga ka fa nga ko ngafiki sau wale atua i longa kai mai le asor fa ka ko mao mai le pela we papa e mao mai le e fai kanga langu moanga lenga fo ila le mai lunga le mai lunga i manatu ma ko ke le ama o ma ko bosses we are the masters we are the creator ko so ma fo fawia o ma ko nga fai o ma ko nga fai ku la fo o ma ko we pule ma ko ke o ninga fale nga ma ko ke mati ya ku mala e oka se le anga o le meanga ave la le udu o Samoa ma le anga no umar fa Samoa o le mele e piko silianga maua lalo pe ale ise me ke sau fai e le fai mai va ia enga se lau fai ke sau fai va ia e se lau sului ke sau fai va ia se lau kamalingi ke sau fai e kasi ale upu fa masia sia Samoa e fai aku ya o pe ale iso ngo foanga ke sau fai me ke kaukala vai la lo se udu ke malo lo mai you know I'm just saying that ele iso po o ia vai se la udu ke sau fai ole udu le upu e fa nga e tau suwa ia ile ngana le tunu a var fonga va fa nga lau fai ioi a var fonga va fa nga lau fai ai a va wa ma sa lau fai bo upunga ioi ai ale ise me ke sau fai mai le kaudia ona fa nga le lau udu yes that's a fact pe ke le fia mai ke au pe you know I'm just saying you don't have to go into a Bible school like i loai me ia ma le fale nganga pa wana me lo ko mawalalo ia a e mawale nganga lo ko mawalalo ma e kalia me uma ke kilo ia fa ngo fie yo nga fa ali mai fa maong yo le tu ale pinge o kala siaka ale wa uma le kele le wa uma le kele o fa nga pa lo kala iki ale wa uma le kele o fa nga pa lo kala iki sa ka kaula nga ko ku mai le HRPP e ke fa ya ko it's a fact wa uma wa o uma i ku malo sa makwa HRPP au liuli wa fast ma fuisia o le kali le mele lo fa ko o tola ia ku ki fie la nga o fa no it's got nothing to do le fionga tu lo le fionga sa fa piko ku longa ia le paki le fa to ile tu sa mo tas ai ia ki au ele ma fa fo o ngu la nga o ke la ngonga mai ia o fo mai le tua ai ka wala mai fo i oi ele au nganga o lo tau tua fa le nganga i fo ia o ia mai ke la ngonga you know o lo kau kara sao o le alofa e ke kau kara sao hai ioi o la fa so fo ile fa so ma le alofa a ko ngwe ki nga la ngai ki nga le me mongi
a o le fa mawalalo ma le loto tinga e sili le nga la wen nga fa so e va ku le vevir ngai kai ole HRPP ma kai ma sui ole HRPP ai me se foi o to sapota zo lo ko fie pe pese ile pese o le fainga malo o le fale ie o le fainga malo o le fale ie vese me pior ma fu anga nga ko ulu ai sui fai pule o isi o le sai la lo fa malo le HRPP le nga ya ulu ta fenga ai se fukia vai singango sui ko ka walanga sui ko ka walanga le nga fai o to ie la lafi ma fai akala o to tangata tau faleanga ai ko kele ngau e fai ngi kala inga ia au mai e ko kongu ma fa file mu ele ku nga ore ku le afi nga ore ku le afi ai le ai ma se ko nga luenga e kau ma fai e au mai e to tonu e tau fa file mu le o fa so ko la unga fa so la unga take ka ko ai le mangu o o le fainga ma lo le e le o se fainga ma lo se fale ie e le o se fainga ma lo o se fa masingonga o le fainga ma lo na kofia e le akua ai filifilia e kangaka o le paloka kangaka a o kofinga mai runga o tofinga uma o pule uma e mai runga ka runga nga faso fa manga ko ya o ko ya ko fie fai kala ia fa o pule uma ma kofinga uma e mai runga la nga la ngofa a sui le pese ko ke pese o to ia tau falanga a sui ngere pese ko ke pese ka ko pese fa kasi o le malo nga kofia mai runga ai nga paro ka inga o nga kangaka le anga ile ia se ku mau fa va ngi mea e o mantu le aso ma le tai au le fionga le sa fa pitol te mai tai pale mia o maku ai suia la au o le va matua tu lo o kala e suia lava tai tai e au fo ile tauola e au le fangota po kala mel na le vanga le fiafi wari tia le tua to tai mol nei e fiafi la fa so nga sambo ya la fu fonga va tele se vai vai nga ma se manatu ya me se fo yo le nei e fiafi ya e fi wale ki mo pa u fo i ile sami ele mangalo ai lava ya ele fo ini se fiafi a to me se la pa se nei ni fa so ma program to fa fo i mai ga uya ai se le lei pe ana o fai atu o ke yo e ma o a menge ma o karikong e le i fa aporo kikia le kula i al fainga malo fi filia le atua o e fo ile ke whether you like it or not e ke kangoa o e fa ki nga o ai ka kukalia re ke mirengi ma ka ku lango ave e ile lango ma le fa mo fa lia me tonu uma to e fa wor proclamer le so fo la so tayo le so kayo le fa to fo ta to proclamer ya de rone e ai mo le fiafi nga mangalo se la manga o le to mari lo fa tele mo to se ta fa le mar pio vodiko so i fua ma i maria